Sabayang pitung be mubatray thengna bo tawagum tawadi Palewa kundabu shalibi pandhone kundabu pomlibi Lera leishatam libi Ningol da lai pak magtabu chawiyo Loi bia ching chama pal long balay Loi bia ching chama pal long basing Loi bia ching wai magtabu chalega Yaroi pale tao hudi yang uba Yaroi kungul magtabu libada Ya shaurai nata shabalam Yaroi sajina mamono palo Yaroi kungul magtabu lirega Pamba manabu Otungil wiramay ko nungshibi Ahing di nong til oire ka nong tin di ahing sarang le Shada bana la gum pa thakta bana bulay gum nao Tarara chashi changam da laira thakshi thangam da Ai bema sarkare sorok te bulayak thak Sarkare sorok te bulayak thak Tao hui di bu sare ka Ningwage kongwe vakta buli jarak padi Ahing tanglaw layna theng Tanglaw imada vakta bu chadare Wakching ya ulil vakta bu mahakna Mare takta taki bagum pakai takta kublang ledo Pandhaura khai bana piba ka palevna khai bana ningol ka Hairana lere di hunjan ka leraye lere di langshan ka Hairangi di haimana ka kang Lairangi di laimana ka kang thonay ari pabantak pitray nang ambayata ka Nongray nang ambayay ka kyari mundo mulang tak chubara monde walayay Kang kanatarak tipo lainanong Shemra tage naning tam lone tage nakatam kumle na tukun talibi Amang na yay tung kulibi nurana mutabara Ningoloy pinangin na pawag tabo Hari iman binakonjen tamna iman binapawkon Tare tare manungsi Siyang lau siyang na mahirbi Alam dama kay tabo Lady gaba imani matsadi Pangbi Nasina lairen O nong yada O sanaw gi kumay O thok bachek O haraw da mathoy Kahal siya O khela da mapung Pahal siya Sanaw day bema Marup loy Nujagi sanaw gi kumay Thok pasek Lig leng bagum Leng biyo Lay sat bagum Sat biyo Lig tat bagum Tat pino Lay chay bagum Shay bino Sanaw gi kumay
thok pa se harau da ma thoi kahal si o gela da ma pung phal si nura da lang lil ibema wara basu wayada kawa haibino narabaso nayada kawa haibino nurada langlil ibema nasina koiro numita ahang mata moirak pani na kuina satpa yade ne ai koi se hello rene ngahak awa pothana ba sor saning da na hondok na ba aina microphone se ai mai rom da mu ngahak onsan jabani waro biru hena kanjari loina na akhoi ikai khumna jari ba oda abdul salam gi phaja raba folk music te yumpham oiba pangal gi khonung isai thabali se ni chingba lobiri mayam na su adum paisa nusa ayaw ba thabiri paisa yaw draga dum ayaw ba dum piron singba matam dum thabib da kan kai blete harau dum lausin jari marak sidai khoi oza abdul salam gi mathangi number c mayam na demand to birakpagi matung inna yam tentak pa akhoi ge isai matang sab manaba isai matang kudol tamjana ba hona jari hauzik makhata na lobi sing asigi thoram asibu mayamda uhanjana bohona bada choba thodang lobi ribising maru oina ECL Express Manipur gi yamna leading oiba newspaper nutigi phongba pause se phong ECL Express Information Service Television Network ISTP aduga loina na Youth Street News amadi Babina Diagnostics Classic Hotel JC amadi Y Academy mayam pun makasina mateng pangbiba amadi moina support to bibagi matung ina ngasigi cultural evening all Manipur Meitei Pangal Welfare Association ampuana sinjariba nomin ini sumna chathajariba international conference on Manipuri Muslims past present and future si mayam da khudol tamjai lunana hauzik lanthok jariba si cultural evening ni lobisi Abdul Salam gi aroiba amadi ahum suba number imagi imom ibema hairang chakisi shibuda thoina hau bahaidi shibuda thoina bahaydi sindam bahayni da imagi imom ibema hayrang khoi chakisi mamang lấy kai thăm ban xa lâu re khoi munai le khoi raba shabila